guztioi. Gaur, hemen gaude Gorlizko eskolan egondako eraso fascista, transfobo, homofobo eta matxista salatzeko. Hemen batu garenak gure elkartasun osoa helarazi nahi diogu erasotuak izan diren kolektiboaren parte diren familiei. Ama, aita, ume, gazte, zuekin gaude, eraso honi bizkarra emanez. Queremos dar una respuesta contundente de rechazo hacia cualquier agresión. Defendemos la diversidad y nos encontraréis unidas frente a estas agresiones. No nos interesa quién ha sido el autor o autora de las pintadas, sino dejar claro que es una grave agresión contra la libertad. Ahora le daremos la palabra a Light, queriendo transmitirle también todo nuestro apoyo. Es Gorlizen, es Iñón. Arratsaldeon danori. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuek ona etorri zareten guztiei, nire ikaslei ere. Gaur maiatzaren 28 honetan elkartu garen guztiok zera adierazi nahi dugu. Ez ditugula gorroto mezurik onartuko, ez hemen eta ez inon. No aceptaremos mensajes que inciten al odio. Beraz, transfobiaren eta homofobiaren kontrako jarrera irmoa azpimarratu nahi dugu. Lanean jarraitu behar dugu, pertsona guztiak eskubide guztiekin eta inolako diskriminaziorik gabe. Biziko diren herri bat eraikitzeko. Geure egunerokotasunean esparru guztiak feministak eta antifascistak bilakatzeko lan egiten jarraitu behar dugu. Gorlizek gazte, zahar eta haur askeak eta libreak nahi dituelako. Herri bat inor baztertzen ez duena. Aske maitatzeko eskubidea dugulako, aske izateko eskubidea dugulako, herri anitza eta koloretsua eraiki nahi dugulako, aniztasuna herriaren altxorra delako. Debemos construir un Gorliz diverso, porque tenemos derecho a ser quien verdaderamente somos. Porque tenemos derecho a querer a quien verdaderamente queramos. Porque tenemos derecho a vivir en un pueblo donde nadie se sienta juzgado, ni discriminado, ni por su identidad, ni por su orientación sexual. La diversidad es un tesoro que debemos de cuidar entre todos y todas. Gure eskolak jasan dituen gorroto mezuen gainean, guk hortzadarrak margosten jarraituko dugu. Seguiremos dibujando arcoíris, 1, 2, miles, los que hagan falta, pero no nos cansaremos. Porque ¿quién no sonríe cuando ve un arco iris? Nork ez du irri egiten hortzadar bat ikusten duenean? Jarrai dezagun lanean, kalean, auzoetan, etxean eta eskolan. Debemos seguir trabajando en la calle, en los barrios, en casa, en la escuela. Herri librea eta askea nahi dugulako. Eskerrik asko ona etorri zareten guztioi. Mila esker, bihotz esker.